ngasi nungtil phongkhiba tongan ba paukse kharagi collection miyam da khudol tamjage KNFV gi khulai paiba singna naga taba mafam singda laklaga Aki-Akhang ton ba leptrabadi naga taba mafam singda kuki satok sasen tauba athing ba thamlagani haiba FNGC gi wafam nungtil paukse gi chifong ama oiriba kanglaipa ki mairadigi lakhot chadaga thamjage kuki lalawluf KNFV gi khulai matik chana paiba lanmi singna naga taba mafam singda laklaga icham chamjaba naga lawmi singda tattana Aki-Akhang ton bagi thong Chatharakle kuki militant sing asina karigumba makhatana naga singda Aki-Akhang pon begi thabak ase chatharaklabadi makoina wakhal tagadaba makhalgi pakhum oina piragani haina Foothills Naga Coordination Committee FNCC gi mekaidagi akan section thorang thamlakli Foothills Naga Coordination Committee gi Information and Publicity Secretary gi Chirol Aman hai haukiba August 10 amadi 15 da ireng amadi masigi akoibada leiriba naga taba mafam singda KNFV gi Kadar singna karisu khangzadaba lawmi singda Aki-Akhang ton begi thong ase chatakhi thong ase subnatagi thodok ama aniga mari leinana wafam natte masi naga singi marakta kuki militant singi akiba ama ponanaba atamnana satharakpa thongi masida khwaidagi hena ngaklibadi hairiba kuki militant sing asina afaba makhalgi khulai paiduna ayuk nungthilgi matamda phawba phongna satharakpada lengak amadi security force singna karigumba makhalgi athingba pidaba asini sirol asina hai lengak amadi security force na Kudaktagi hauna hairiba kuki militant sing asige mathakta lokhatpam thokpa action lokhattaba taragadi nagataba mafam kudimakta kuki sing chatok sasin tawbada athingba thamlagani loinana kuki militant sing asina karigumba makhatana naga singda Aki-Akhang pon begi thabak ase chatharaklabadi sabsaba pakhum pigani hairakli makha chatarakpada nungthil pause gi chifong ama oiriba kangla paudagi lokhat chadaga thamjige Meetei gi group sing gi pressure dagi Assam Public Service Commission na chayena bathokliba Manipur gi question drop Toukhre Haukiba August 10 da Assam Public Service Commission na Agriculture Development Officer ADO launaba pangthokiba exam adugi General Study Paper 1 gi question number 35 ta Manipur da thokliba irang asiga mari leinana hangba wohangi pakhum oina piriba option ahungi manungda iroi loiba oina khulai paiba arambai tengol amasong Meetei lipun haina yauriba adugi mayokta Meetei Heritage Society MHS yauna maikei kya dagi yamna kanna yaningdaba phongdokkiba aduna maram oiraga Assam Public Service Commission gi mekaidagi question number 95 adu cancel taunaba warep laukre hari Meetei Heritage Society gi mekaidagi Meetei singbu lana launingai amasong minchat thiningai oiba maongda yauriba question adu chatnaba yaroi haina lauthokadabani amasong hiram asigi matangda sengdokadabani haina akanba wafam khangankhiba aduga mari leinana Assam Public Service Commission gi mekaidagi ngase Manipur gi che nariba question ase cancel taunaba warep laukhibani hari hiram asiga mari leinana Assam Public Service Commission gi Chairman Devaras Upadhyayana phongdokibada Agriculture Development Officer launa bagi damak pangthokiba exam adugi question sing adu independent subject expert singna set tawbani exam numit phawba question sing adu sil tawduna hangdoktana thamli question setting da commission asiga mari amata lainade question sing adu tongan ba university singi subject expert singna sembani masida political involvement amata yaude Chayana bathokliba question asiga mari leinana Manipur Heritage Society na commission asida email gi kuthangda tharakhiba chirol aduda yauriba ufamsing adu acknowledge tawre loinana exam adugi question number 95 adu drop delete cancel tawnaba commission na warep laure haina su khangali hairi maraga sida Meetei Heritage Society gi mekaidagi Assam Public Service Commission na laurokhiba phirep adubu taramna okladuna asigumba competitive ki oiba exam sing maru oina Manipur da thokliba kangluk ki irang amasong political crisis ka mari leinaba question singda hena scrutiny amasong sensitive oiba maongda yenglaga semba mathau tai hairi panbayabadi Meetei Heritage Society gi mekaidagi Assam Public Service Commission gi mekaidagi bias laina thabak tawre Manipur da kangluki irang thoaliba kuki militant singi warol adudi nathaiduna thamle haina yamna kanna yaningdaba phongdokibani pause asigi makhatana governor na kuki jo council gi mute singa unakre makogi khotong sadaba sing kon gani thajaba pikre Manipur gi governor Ajay Kumar Balana ngasi Churasanpur da khongsat pangthoktuna kuki jo council gi mute unakre loinana makhoina thengnariba khodongsa dabasing adu athubada kon gani haibagi thajaba pikre hairi Pawasina makhatana hairibadi ngasi nimit yungba matung pung baro makhairom tabada Churasanpur District Headquarters laiba DC office ki
कॉन्फ्रेंस हॉल दा गवर्नर अजय कुमार बलाना कुकी जो काउंसिल की म्यूट सिंगा उनदुना वरी सनखिबा अदुदा कुकी जो काउंसिल की मकैदगी मरु ओइना कुकी जो सिंगना खुंदारिबा मफम सिंगदा चकोट थौरांग अमदी अतै याइफा थौरांग कया पाइखटपगा मरी लेनना पॉइंट तरका तरुक यावबा डिमांड अमा थबकता ओंथोकनबा मेमोरेंडम ओइना पिसिनदुन तक्सिनखी गवर्नर दा पिसिनखिबा मेमोरेंडम अदुदा यावरिबा वरोल सिंगदी कांगपोकपी अमसुंग चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइना हौजिक लैरिबा इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी अथुबदा अपग्रेड तौबा कुकी जो डिस्ट्रिक्ट सिंग फाउनरिबा लंबी सिंग असे निंगथीना समजिनबा अमसुंग मेंटेन तौबा टिपाइमुक लंबीदा लैंडस्लाइड थोक्तुना खुदोंसादबा कया मायोकनरिबा असे लुमना लौदुना मथौ ताबा थबक सिंग पाइखटपा चुराचानपुरदगी चंदेल अमसुंग कांगपोकपीगा फाउनरिबा मरुओइबा लंबी सिंग असे मपुंग फाना समजिनबा मणिपुर हाई कोर्टा न्यूट्रल ओइबा एडवोकेट जनरल अमा अपॉइंट तौबा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस पुलिस जुरिडिक्शन अमसुंग लैंड रेवेन्यू ऑफिस की जुरिडिक्शनल एनोमली सिंग असे अमुक अन्ना नौना सेमदोक सादोक तौबा चंदेल डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रल ओइबा डीसी अमा पोस्टिंग पीबा कुकी जो डिस्ट्रिक्ट सिंगदा मणिपुर पब्लिक सर्विस एग्जाम की एग्जाम सेंटर सिंग हांगबा टेक्नोपोल अमसुंग चंदेल डिस्ट्रिक्ट लैरिबा मोरे कॉलेज अमसुंग सेमको कॉलेज की स्टाफ सिंगी था तरा हेनबगी सैलरी अमसुंग एरिया सिंग पिथोकपा मोरे द हेल्थ कैरियर फैसिलिटी मपुंग फाना फगरनबा चिंगी डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक्ता हेलीकॉप्टर सर्विस मपुंग फाना लहनबा महिरोई सिंगी पिथोकतना लैरिबा स्कॉलरशिप अथुबदा पिथोकपा चंदेल डिस्ट्रिक्ट की इम्फाल तुरेल मथक्ता ब्रिज अमा छाबा हाइबगी वफम सिंग यावरी कुकी जो काउंसिल की मकैदगी पुखलक्की वफम सिंग अदु गवर्नर की मकैदगी यामना पुंगनिंग चंगना ताबगा लोइनना प्रायोरिटी येंगलगा हाइरिबा थबकसिंग अदु पाइखटकनी हाइना थाजबा पिरंखी मीटिंग अदु लोइरबा मतुंगदा गवर्नर तुइबोंगदा लैरिबा असम राइफल्स की डायरेक्टर जनरल की ऑफिस दा चट्टुना कुकी जो एरिया की सिक्योरिटी अमसुंग स्टेबिलिटी की मतंगदा खनन नैनकी हाइरि मखाताना चीन नेशनल आर्मी सिंह इंडो म्यांमार बॉर्डर ड्रग लालोनबगा मरी लेनै म्यांमार की मिलिट्री जुंता की मथक्ता लान हौरिबा चीन नेशनल आर्मी CMA असे इंडो म्यांमार बॉर्डर ड्रग लालोनबगी थबक चथरिबा सिंगा चावना मरी लेनै ललौलुप असिना ड्रग कार्टेल सिंग असे बैक तौई हाइना डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस अमसुंग इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट अमन हाइरि रिपोर्ट असिना मखाताना हाइरिबना ड्रग कार्टेल सिंग असिना म्यांमार रोमदगी यामलबा ड्रग की कंसाइनमेंट सिंग पुथोक पुसिन तौरिबा रूट सिंग अमसुंग टनल सिंग अदु सेफगार्ड तौनबगी दमक्ता चीन नेशनल आर्मी की चावना सपोर्ट लौरी लेबाग असिदा थाजिलगलिबा सिंथेटिक ड्रग की सादा मौद्रादी म्यांमार दगिनी मासी मरु ओइना म्यांमार अमसुंग मिजोराम ग लोनरिबा क्रॉस बॉर्डर सिंग असिदा पुसिलकपनि ड्रग स्मगलर सिंग असिना यामना एक्टिव ओइगनबा ड्रग अमा ओइरिबा याबा टैबलेट यावना मेथाम्फेटामाइल अमसुंग फेंटानिनान चिंगबा ड्रग सिंग असे म्यांमार दगी लुपा तराद लैरगा इंडिया द लुपा लिसिंग अमगा चनी फावबगी चांगदा योली मसी ख्वाइदगी हेन सेंदोंग यामना फंगबा ड्रग सिंगनी हाइरिबा ड्रग कार्टेल सिंग असे म्यांमार की शक्ति लैरबा ललौलुप अमा ओइरिबा चीन नेशनल आर्मी ना ngak सेलगा मिजोराम की बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट अमा ओइरिबा संफाई डिस्ट्रिक्ट अमसुंग जोकावार थार विलेज फावबा पुसिलकपनि हाइरि मखा सतरकपदा नुंथुल पाउसे की चिफोंग अमा ओइरिबा वयल कतिदगी लखोच्चरगा थमजगे बिरेन की ऑडियो टेप को ना पेंदबा पोंगदोखरे मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओइरंबा एन बिरेन गिनी हाइबा ऑडियो टेप की मतंगदा सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CFSL ना लखोलकपा थौरांगबु सुप्रीम कोर्ट ना पेंदबा पोंगदोखरे जस्टिस संजय कुमार अमसुंग जस्टिस चंद्र शर्मा बेंच ना हाइखी कोर्ट ना पीखिबा याथंगी ओना तैनबम ओंगदा CFSL ना ऑडियो टेप की खोंजेल अदुगी अचुम अरान खांगदोंगनबा ओइना होनदुना लेरे बिरेन की मचा नुपीना केस असिदा मार्क्सु यावजगी हाइना फाइल तरुखिबा एप्लीकेशन अमा बेंच असिना याखिदे कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स की मिकैदा लेपकिबा प्रशांत भूषण SIT अमदा केस असे मपुंग फाना थिगतहनगदबनि हाइना तक्सिनखी।